Dragi gledaoci kanala Fudbal kao najvažnija sporedna stvar na svetu, dobroveče. Evo, posle velike i dobre igre naše podmlađene reprezentacije Srbije i velikog boda osvojenog na stadionu Crvene zvezde sinoć protiv prvaka Evrope Španije od 0:0, ponovo se vraćamo fudbalskom vikendu u Pomoravskom okrugu, ponovo se vraćamo emisiji koju vi volite i pratite na ovom kanalu, a to je najava novog fudbalskog vikenda, novih utakmica na stadionima širom Pomoravlja, od prve gradske lige Jagodina koja kreće ovog vikenda pa do Srpske lige Istok, a tu je i Mozart Bet prva liga. Kao što znate, Mozart Bet Super liga neće ovog vikenda da se igra, baš zbog utakmica Lige nacije. Nakon boda protiv Španije sinoć 0:0 u Beogradu, u nedelju 8. uveče igramo u Kopenhagenu protiv Danske. Nadamo se još jednom dobrom rezultatu ovih mladih momaka i nekoj novoj poletnoj Srbiji u budućnosti. Vraćamo se na ono zbog čega smo ovde. Ovog puta ne krećemo od najvišeg ranga, u ovom slučaju Mozart Bet prve lige Srbije, nego od najnižeg, prve gradske lige Jagodina. Prva gradska liga Jagodina sezona 2024-25 kreće ovog vikenda. Reći ću ukratko parove prvog kola, inače učestvovaće ove godine 8 ekipa. Znači, u prvom kolu sastaju se u Starom Laništu Napredak Morava Rajkinac, u Voljavču Sloga Crni Vrh Deonica, u Belici Belica Lipar Donji Račnik i u Dragocvetu Sarina Međa Jagodina domaćin Kovačevac. Znači 8 ekipa. Po meni favoriti za to prvo mesto Sarina Međa, Morava Rajkinac, Belica, možda još neka ekipa od ovih iznenadi, ali bit će zanimljiva prva gradska liga Jagodine. Bitno je da se igra fudbal ovde u toj ligi i da imamo što više klubova, jer bez dobre gradske lige nemamo ni međuopćinske lige, pa ni Pomoravske okružne lige. Što se tiče narednog stepena takmičenja, to je međuopćinska liga grupa Sever. Znači, evo samo da otvorimo. Sastaju se sledeći timovi, na programu je četvrto kolo. Omladinac u Bunaru dočekuje Bobovo, u Končarevu Mladost Mladi radnik Novo Lanište, u Jagodini gradski fudbalski klub Strelište dočekuje Vinoraču, u Tečiću Mladost Šumadina Zdragovo, znači levački derbi, u Ribaru Morava Osaonica Bagredan, u Šantrovcu Šantrovac Jedinstvo Duboka, u Gloženu Mladost Trnava i u Šuljkovcu Sloboda Ursule. Znači, bit će ovde dosta dobrih utakmica ovog vikenda na međuopćinskoj ligi grupa Sever. Biće, znači, očekujemo i puno golova, bolje neka pobedi, znači, tako da kažem, očekujemo svašta u ovom kolu međuopćinske lige Sever. Vidit ćemo koje će ekipe zabeležiti bodove, koje će izgubiti, a koje će igrati nerešeno. Ovog vikenda na programu su i utakmice četvrtog kola međuopćinske fudbalske lige grupa Jug, u kojoj se sastaju Uteki, Radnički i Resavski Despoti, u Dragoševcu OFK Dragoševac, tačnije u Kolaru OFK Dragoševac Jedinstvo Mijatovac, u Vojniku Sinđelić Heroj, u Sladaj Javor Resava Bukovac, u Strmosenu Beljanica 15. avgust 1950. U Plani Istok 63 ISK Izvor, u Ostrikucu Pomoravlje OFK Batinac i u Dražmirovcu Dražmirovac Omladinac Šaludovac. Znači isto ovde dosta puno dobrih utakmica. Vidjet ćemo kako će se sve to završiti. Da ne zaboravim, naravno, lajkujte i šerujte, a i subscribeujte, znači zapratite ovaj naš kanal, to je moj kanal Fudbal kao najvažnija sporedna stvar na svetu. Znači, to su mečevi četvrtog kola međuopćinske lige grupa Jug, gde isto kao i na Severu očekujemo dosta dobrih rezultata. Idemo dalje. Tu je Pomoravska okružna liga, što bi rekao jedan moj drugar, premijera liga Pomoravskog okruga. Puno dobrih ekipa, puno dobrih utakmica i ovog vikenda kada su na programu utakmice petog kola. U Crkvencu Vinogradar, Rudar Plažane, u Jagodini komšijski derbi kola, Kolonija, Partizan Major. U Glogovcu još jedan derbi, Partizan Glogovac, Sinđelić Grabovac. U Trešnjevci Šumadija Levač, u Dragocvetu Dragocvet Borac Bošnjane, u Bukovču Mladost Morava 2015. iz Krušara, u Senskom rudniku Rudar Kolare, u Milivi Budućnost Juhor Glavinci i u Kušiljevu Napredak Drenovac. Znači, puno dobrih utakmica, izdvojio bih Kolonija, Partizan Major, Partizan Glogovac Sinđelić,
Budućnost Miliva Juhro Glavinci i Kušiljevo Napredak Drenovac. Znači sve derbi do derbija, očekujemo puno vatre, puno dobrih, kažem, utakmica, naravno fair playa, sportski, neka pobedi bolji. Zona zapad, na programu su utakmice četvrtog kola, sastaju se u Aleksandrovcu Župa Mladi Borac Cedlare, u Tabanu u Jagodini Gradski fudbalski klub Tabana i Sloga Despotovac, u Rakitovu OFK Lugomir Vinogradar Zleginje, u Jovcu Mladost Orlovi Jasenovo, u Velikom Šiljegovcu Jastrebac Rembas i u Varvarinu Temnić Kopaonik Brus. Opet kažem, dosta dobrih utakmica, po meni derbi u Jovcu Mladost Orlovi, bit će dobra utakmica i u Velikom Šiljegovcu Jastrebac Rembas Resavica. Idemo na Srpsku ligu grupa Istok. Isto puno dobrih utakmica, u Popovcu Budućnost Dunav, u Paraćinu SFS Borac OFK Sinđelić, u Ćupriji Morava Radnički Svilajnac, znači pomoravski derbi se igra u Ćupriji Morava 1918 Radnički Svilajnac, u Vlasotincu Vlasina Dinamo Jug Vranje, u Pirotu Radnički Timok Zaječar, isto derbi, jedan od derbija, u Kladovu Đerdap Jagodina, u Trsteniku Trstenik OFK Brzi Brod i u Paraćinu meč Paraćin, jedinstvo iz Paraćina, jedinstvo iz Kruševca odigrano je danas, znači u petak od 16 časova i u duelu dva jedinstva pobedili su gosti iz Kruševca, znači pobeda jedinstva 1136 iz Kruševca usred Paraćina, jedinstvo Paraćin, jedinstvo 1136 Kruševac 0-1 pobeda jedinstva. Što se tiče utakmica Mozart Bet prve lige, ovog vikenda na programu su nove utakmice, znači novo kolo, evo samo malo, igra se 6. kolo i u njemu se sastoji u Vršcu OFK Vršac Mladost Gat, u Užicu GFK Sloboda Inđija, u Kruševcu, odnosno Paraćinu Trajal Javor Matis, u Rumi GFK Sloven Zemun, u Leskovcu GFK Dubočica Voždovac, u Smederevu Radnički Sremska Mitrovica, u Šapcu derbi kola Mačvara Grafičar, znači dve ekipe iz vrha tabele. Mačva je do prošlog kola bila neporažena kao i Grafičar, ali onda je doživjela poraz u Čačku, tako da sad ima 3 boda manje od prvog Grafičara, znači pravi derbi kola, možda i derbi jeseni, vidjet ćemo kasnije. I u Surdulici Radnik Borac 1926 i Čačka. Puno dobrih utakmica, bit će zanimljivo i u Vrštu, i u Užicu, Trajal, Paraćinu, Rumi, Leskovcu, Smederevu, Šapcu i Surdulici. Znači, dragi gledalci kanala Fudbal kao najvažnija sporedna stvar na svetu, ovo je bila najava fudbalskog vikenda širom Pomoravlja, na svim terenima, od prve gradske lige Jagodina koja kreće, pa sve do Mozart Bet prve lige Srbije. Kao što sam rekao, Mozart Bet Super liga ovog vikenda pauzira zbog utakmica reprezentacije u Ligi nacija. Još jednom da podsjetim, Srbija je sinoć fenomenalno u podmlađenom sastavu, bez dosta dobrih igrača, igrala nerešeno sa prvakom Evrope Španijom 0-0. Nastavljamo borbu u nedelju uveče u Kopenhagenu protiv Danske. Nadamo se da će momci izdržati naporna 3 dana, da će se odmoriti